Tivesto Murunzi twakutangira wasiba kurunji eshaha zaba ibiri z'iciro neshaha y'amakuru agacencurira izuba cyobanza cyo kwakana umwaka ogw'2026 yasiba kirigeciro cyebishuba tingumanyiwe yahino wakubiha ningo wabiha konkareka turebe amakuru agacencurire agutwa kurundanira izoberi orukuzaga kusyaho nde Elias Ritugusa amwe na Sande Brian Oworumi orwo bonero kokataga calculate irombujire tatubanze tworeke bukuru ebyija bgebembire yamakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Pros Form mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of beauty. Omugacencwire kireki ekikwekweto cyo kwihaba rukuguriza hanguto ebintu by'abashuzi byacecerezibwa umurintungamo cyari ngugubire ko musa ebe yamajite yonzire abarukorese byirukane betumbwita ukwetebekana sizo kufa ko mujuni mukuru witware ryambara yahasera amajita gemgaju emito y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Pros Form mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of beauty. Twongera kutangira makuru gitagacencwire kandi agutwa kurundanira izoberi orukuzaga kusyaho nde Elias Ritugusa hamwe na Sande Brian Oworumi orwo bonero amakuru mbwijwire ebintu n'amaju erizoba byacwecerezibwa umukikwekweto ecyo kubinga abashubuza hanguto umurintunga mu municipality ikikwekweto iki cyaba cebembirwe abo bushoborozo murintunga mu municipality hamwe na police akasheshekeri izoba abashubuzi umurintunga mu municipality bakera kushobangererwa bwanyuma y'ibintu byabo okucecerezibwa umukikwekweto ecyo kubingwa hanguto Ekikwekweto eki cyatandikira aha street enkuru kandi cyakohoka n'abashubuzi abatwire nibakorera muri za container omu magaraji abembaho abakamwe kamwe kandi ehururegi neija kumara ebiro 5 mwene cyabatunga merizo bacyarenga bango mutabiraguriza kabanja keyo mu cyaro nijatunga mu yazo mu kakontina tikacuruho takina ukutora kubekiki kabageki atobora umuntu weno yanamangu yakutunguka yazagaruka hasi hata ngaba makano kumuntu yabere yapanga kagaraji keye yagenda cyari ngugubire ko musa abo kuba cyo kubanza tuba uningi ebirenche twayetereza hana abantu bwa kiosko rwego twamara mutawone myaka na myaka abashubuzi nibagirangu babire bine sente zaro ni kandi nibashaba president Yoweri Kaguta Museveni hamwe no mukazuwe Janet Kataha Museveni okubahwera ati tabe n'amagaraji tukwatira abana bo mu cyaro abatine fees zo mu secondary atari tubentwegeza abana ona hato batubingaho municipality na town kraka yona na technical team yona kine heturondire mugira ngo ngitwe abantu abiyashenye myanya eje yitubenturondera makasente kana bakasente tukiyo mulonezi kine yateka byaba birye byo kushenya tuzemo buringaniza twena
tushenywe tukimanye ngo tuwe na buri umwe bakora ki bamushenye kunka to kushenye umwe ondisho kakora ki ukamureka mbwenu tuturije yes no byabaho byabireho ikingumangura hanga yacinga hanagaruka yigura abantu aba affected munonga ni bamufuna mpora abasisi ba capati abantu bo hoteli abantu abakora imirimo ya reja yo bafera ibintu byabo munonga. Omuhwezi wa town clerk Andrew Twarabyeki yashobora ngo ekikwekwete iki kija kugumizamo mpaka no mu biro bikuru ebya Pasika. So far the operation yabanungi kaba mukavuyo kona abantu ekintu bacyakira nango bajya ngo twiro bwire tubacerize nabo mbenda ebintu birungi. Ombwire bwa Easter ekikubasha babantu bitu itwabo kandi koresha abirnina no mu Easter turumu mwenu mutari yaitu arga mukajya mutwazombere bikuru mukakore mukwenda. Hariho myanya ekikwekwete iki kitakahikire konka abashubuzi bayebinjire. Omugandi abebembezi ababushenyi ishaka municipality bashaba abashubuzi abarukora batine license okwetebekanisa zo kubingwa okurijira hacaragiro echa trade order. Kuzakora kigenderire biragiro bya government cyarukanda biragiro kona mwe twandushaba abantu bita ababushenyi ishaka mugeze kutereza kwetereza kandi enforcement itakizire kugira ngo ebero mushanju byaza kwika bukutandika kora enforcement abantu namwene ikirungi nabamwe bakira mu office egi kwebuza bano baza kutwaza bata nikiye kitwiho mu rugodo nikiye kitakwenda mu rugodo abamwe batandikiye kubyihira okubinga abashubuzo kubona kwija kutandika habero mushanju ebyo kwezi kwa kana omwaka ogu ogw'2026 ekiresereho ekisisereho mutawo n'abakorombe bandabiragiro kiresereho accidents emitehimbwane erugo mu maduka erugo mu hardware shop ekira kimwe mu rugudo omuntu wa boda naza kurabaho ejo na accident emotoka neza kwiguze ndizo eje na accident. Ekindi drainage channels zona zigiri tarebo kubinga umuntu mutabuni konka tugera ngo mutabuni hase mu buteka hatko nenye ni business yanje nyine ni nkora business yanje nka hati utanzo misho hati for example yozisha wano reto katungura kutaho mutabuni nujya mu netabuni yemutaka. Hariho abashubuzi abutwaganiraho nabo ahanshongeji no kubetebekanisa zo kubingwa. Sasuyire misoro government netu yo misoro tine misoro y'ebikaga bitani turi kusasura ehitari kumanya esentezi kandi already businesses twine hanuya tuzikuga mu sentezi muri kutube tujyaho twayecura vumbe yizaniye tugira ngo ebero musanzu yo kwakana ebintu bite kugetaga hero ito basubuzi turi gukora hero turi mu mbaraza y'amaduka turi kupangisa tuteyingwa kino ko kubasa kudikwa to kajuguruzo umuntu abantu bina hardware ebe byo matokangira ngo umuntu abiko mu n'ibintu byinshi kandi bakatubingo kwa main esonga kutubingo ko rugura main kikaba kiryo echo kugira ngo ejya miteyingwa tuba kugenda kandi ahera kuri ya main unicu mitabantu konka twayiza batwindura twashiftinga twaza kuna hansi kabirisi konka norango nawo tubakugira bata tubakutwenda. Amakuraga gashakwa Elias Rutugusa na Onesimus India nabo ahabwa gacenciri. Kare embera nukwirgetyo erizoba nyona nsibiro mu district ya Ntungamo kandi ndukureba uko abashobozi barukubingwa hanguto twagumizamo na namakuru government kurabira o ministry by'amataka yakwasamaka M2020 ebyapa by'amataka okurwa mugombora eyabugamba omuri Rwampara East mu district ya Rwampara abahebwe byapa naba barukutura ahita kerya Mairoland eyobugabe bwa Ankole. Umukoro gwo kwabature byapa gwakorwa Shayi cha Rukandaje Primary School omurka gwa Nyaruhandagazi kandi gwayetabwa mu enkuyanja y'abantu. Bigirwa Dora Nyendwo ha memba wakachiko kishengero akamatakanwe yazwekera minister w'ebyamataka Judith Nabakoba mukoro ogu. To be here in Rwampara district to officiate the handover of freehold certificates of title to landowners who were formerly occupants of land comprised in Rwampara Block 15
and Plot 10, Kandaje, Ruabara district, where the government compensated the previous landowner, Mr. John Patrick Walije, and processed freehold titles in your names. Omuspikiye minister yashoborera ngo abantu kwebwe byapa bahebwe obushoborozi kuba bakama bamatakaga batine oriko bateganisa. Plot 2017. As the minister responsible for lands, I am pleased to report that the lawful and bona fide occupants of this land have now become current registered proprietors, Ninga landlords. Dennis Ndhuro wajwekera chairman wa Lands Commission yashaba batunge byapa okuba entumwa nungi. Bagambira ngo ibi byapa mbukume mbukwandika gold. Buli omwe yakigamba abakafuna babategerize kubiya musente byapa bakabitwara. Mwenyabara mubikume mwahura nyemisha bangu bakongere sente. Kunkate bahura ngo imwe babihiye abakafuna byona babitubire. To start, I wish to extend my sincere gratitude to the government of Uganda under the able leadership of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Its unwavering commitment to addressing the plight of ordinary Ugandans, the establishment and operationalization of the Land Fund is a clear demonstration of responsive and people-centered government. Omukoro guhona kwa abembezi batari bamwe na bamwe kandi basima government abo kwishikirize byaraganise. Obwahati nashemerwa munongeri zobe kibanza cyo kwakana 2026 basa kuhereza amaka 2020 ebyapa byabo abana bazabaye bari amataka aguba kweta Maryland n'amataka go mugabe kandi ebi tukabishabira minister yajya tukurije ko nareba aha na niderho mwaza kurufuna egi process ebonire munonga akuba abantu babire bino kwerarikirira nibaturahi na site bari yabyapa tubakumangu nebyabo kongeje shaha baza gukora intunguka myanya yabo n'amazima wabo ina ori atakaria mahiro topasa korachi orokubano omenye chakale ori anaija kuinga akuzitaka bakimo akora onakutenyi mukuru mwebale presusaba inakumeho kandi akumeho bamumbatunge byapa basima government abwenkora yo kuyamba abantu okubatungire byapa byamataka gabo akwacho besta ko ndeni kuranda pinyengaje kugira ngo mentine cyapa umutakari yanje kuba ran ayito yit kugira ngo mazina go mugari hato namanya ngwita kerindwe ndebyanze abo kuba twera rikirire tumango shaha yona nibije kutubira kunkamwe hata nashemerwa abo kuba nafune cyapa namanya ngwita kanita kari yanje awa TV West nda Abdukarim Sengendo webare Sengendo Abdukarim twagumizamu na namakuru abarukorese byirwo mu rurembo rwambara nibakwata nibiragara bwanyuma yo kweyongera kwebe y'amajuta aha macunduro gatari gamwe na gamwe enshongezi abantu bajejecera orutaro rukugendo misho mu ihange rya Iran hamwe na Israel nangwa na Amerika. Bei y'amajuta ekatandika kutemba bwanyuma y'orutaro hagati ya Iran na United States of America bakwatanise na Israel okutandika aha kuhendera ko kwezi kwa kabiri. Eshongeji ekatandika kuruma barukorese byiruka bwanyuma ya Iran okucinga omwanya gwa Strait of Hormuz ogurukurabaho bucweka 20 w'amajuta garukorese bwo munsi yona. Twahikaho macunduro g'amajuta gatari gamwe na gamwe aho mu rurembo mbara kan petre tembere kurugaha shirinje 15 kuzaha 15 burreta diesel na yetembere kurugaha shirinji 18 kuzaha 15 turiyo mu cyo kugira ngo amajuta nige yongera bordachika katandukana price turukuza amajuta motoke zenche kezo ba mona chi abo amajuta kuza atatu bebe ya 15 10
yakumane yongera mpora pana utajana 15 10 11 so nono reba ngo amajuta gamunge yongera ejoro petro then yo diesel ije motoke hambo nabona gace yongera habe bitewe mu mbaho koka turjera ahari kumina nana shanju bazan 15 18 so mhotora abine byiruka na mnonga ba boda boda na taxi na bajangwe mirimo yabo cyumba jire kandi berarikirire ngo nshongeji ebasa kutegana sentence yabo biro kumwe no teka mu karita y'amazita niko mushangizo banovuga ka itakiri okata cyono bugakisha tukana bwe abo mazita kutemba n'abamwe tibachitambara so haro taseyona na n'abasabaze ni bakemuro so twafite urusanga imotoka ikibaramwe urugango kumbyaro ise Dodoma Asese Rwanda ikibaramwe tukareba amasitariza polisi n'abasabaze binini isaba stoping so ati zikora kugira ngo zikora burizo so ni twafite ngo mu Asia entaro eziri kubarukaho mu mahanga na mnonga garumwa amajuta nikira kuri abantu samwe zindi nsi ahabwe be y'amajuta okutemba ecyo kureberaho n'urutaro rwabarukiro mu Russia na Ukraine 2024 gasha kwa Maclean Ampere webare Maclean Ampere twagumiza muna n'amakuru abatura umuri Nyarushanje mu district ya Rukunziri nabo batungira mizi marunja mizaga gakozirwe aba South Western Umbrella of Water and Sanitation kandi gamazire sente billion okombeka mizaga kukozerwe kampuni ya Nexus Green kandi ugombecerwe muri Nyarushanje mu district ya Rukunjiri aho billion mwekoresibwe okurwana sibura ya mizo mugombo regi debaterire hamizi eci nkabire ndabe expecting aho hati eci mukabire muratubanja ya arimu abine capacity yo kutwara mize mu makagabo kandi ino otine capacity yo kujangwa mizi waza kugatwara wa wakatapu wanyetegereza hati nyowe ebinkabire ndenda ntimpurire muri imwe no kujangwa yitwa batarabasa kutwara mizi mu maju turaza kubaho tuta mukimanyanga mizi aganya Rushanje aga pipe ninga bagwisinduka bakagagazetinga bagahereza aba umbrella bolo bagalibirira nangwa kikabanza zature turamukuzi babantu bayumba bagatahe sente konga twasanga mu kikacikire abuko kushanga ntaho no mwaka mizi gatari kubagire kubaresere satellite umururu kunjira bashanga hati Nyarushanje emishozi yanyu yonejwire busha azabagira ngo hari hekizu umbuyire bwa misho nagamiza guturiyo ntwesimis ruja kushanga gatacuru abo gushishe byo buhango Cleophas Charimpa urukurwa mu Nexus Green ayihanangiriza abaturo kurinda mizaga kandi project ejo ikaba nemaraho esente za Uganda billion emwe n'emitwaro 20 kandi uko kumwayetoro mu rumogo tukagukora mbwire kwa tukatandika mu kwa mwenda tukatwirwe amezi 8 kuka tukakorora mezana so twebaza government ya Uganda ngo kutubire tukora turede garebera tukongera mu amiza gutubire twine kandi tukamekinga shuwa ngo buri muntu we nahari amiza yo basa gushikaga muhika kandi tutubire tubikora kuyo turi enansinga amiza gutubire twine gabega rumake abo jangwe nshoze ziri kujya ziri kuoma ugatsima government ya Uganda jamwitire package tubakwa tupampinga mizi shuba nsima egombora Nyarushanje yatire yitaka abembeze n'abatura basimire government abo project eji twire ntubonabona ntunywa mizigo murindi konka hati turetera mizi marunji tushemerirwe kandi tushemerirwe mununga basima government abo turetera mizi nebyo turabasima tutine bukomo na bugarukiro gasha kwa dano basibiye bare dano basibyo muri witu wa TV Sto murunji tukusima aho ruturebera hona kandi ubwebare na no kutorana kureba TV West turiyo makuru agacenshwire gonka taza kwanza tumureho tugaruka na makuru agandi
agarukurataho nagakushyibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Ukwitebekanisa zo kufa k'umujuni mukuru witware ryambara yahasera amajuta gemgaju. Agarukurataho gabanaga kushyibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wearing ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kure ni kugenda omisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Ivrin Health Training Institute Mbarara City, improving community health. Murengero izuba inko ekitongore kiri gukora byoma bihangaze ebyo murembe mbaba murembo rwambarara na nebyoma nka water pumps ziri kukozesa amashanyarazi ezamajuta neza soda ezo kudibiko mizi neza hihi bakwinire angle grinders enchene mpango compressors rita 15 okusia rita 500 cutting discs ezebyoma diamond na wood omumbechi reba wall chasers concrete vibrators na za pokers marble cutters spray guns heat guns blowers rotary hammer na drillers ebyamanda n'amashanyarazi abaseveya inkebinire level distance detectors empangazi derimo aba welding tubaretireza inverter welding machines hamwe n'ibindi binji ebyo kose byoma akasente kace ahaduka yetu Mbarara High Street ahashungire na Highway Restaurant ijo yerebere ebyo kwomeka byongera koroba tankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ibindi binji kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho
byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugaine barakoresha tekinoloji y'Spiria eco nabyombekese cyangane kabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 Mbarara Kabale Road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga Ankole Craze Limited tugende twombeke ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija hakunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeza yo nako kishahemu ito twe tuyo ntuno diplomat akatuka kanusira hanga waje ukanyiha ambi mucyara n'abaginde diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abaginde n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze fo mu mugusha intangawuzi inanasi ukochi ihamibwa ba UNPS Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo nabishiki imyaka 21 okwisari 85 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo iyo bujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa no free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano Echiro chisisire chireche Rose from Nempaka Sheshekaronji Para see a rose spring, a rose farm. Ejini biti dokuro bisas mukasheshi nikukoma sajingo muchirochuna. Wera renko mwerere n'umfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwenda. Rose farm ensiye biroto birungi. Echiro chikurechi yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushange ibiri mukaga note ina itano. Narishi note mushange ibiri mukaga mushanju itano ina emwe. Yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencuire ageshicwe keci abeshitongore Kenya misho cha Uganda Wildlife Authority bakwatenjoje twirene nyangara z'abatura eri kubonera Misiri kandi bajigaro mwishwa area Kibare enjojeji yakwaturwa mu cyare cha Buku ya kabiri umugombore ya Kahunge mu district ya Kamwenge. okwigenjojeji kumazirebero bishatu kandi kutwire ko bembirwa aba Uganda Wildlife Authority okusyoba kwa serenjozeji ebire yahindura mekindi kintu eruko nerabatura no kubabuza imahandi igenda Iskazi ribi bijara bataka kutugambira indijo yagarukayo konkeji yari mu cyekeje nkaba watu wataho yo kureba twaje kuma ko rwo bwirobo twatanise n'abataka b'icyekeje cyambuga tu sizubiri Uganda Wildlife Authority shazirimo kugira ejojeji erebe cyo byagaruka mpaka aba uwa bakorise kamera zo mwanya ningasha za drone hamwe na za greda okugitangatanga okusyo bajukwasere nyenja kare tureba abo bona abesisiri nayitwara ba imyani yabo twaje barebite bisisikire twabagarra ko kandi tusakushashura abo bona abemsiri yabo etari mwita karyanema agwatu anza kugira ngo tukita bari mu nema nza government nayo nekita so nza kureba abo besisire nemotokeza izaraba konka abatari mwita karyanema
abaturani bagirangwe misiri yabecwekerezi bwenjozeji no kutamagara gabo mukabi. Very happy and excited. Bwenjozeji tubiri mugugu muri buka wanu mpaga parishi babuka tuwe bicwekebye bine turisa za muri jya batakabarizire babona mirasizo n'abantu banje no kwinga abo kugira ngo babiri batine masiko nemisiri n'amatungo g'abantu ka government yari gahunda zima yatuze uhereza mwe bare munonga na udebere yashire wa president ubwapari twarwana amasheja government yatwarenya mishwa yawe. Joseji egarurirwa umurindiro ry'Nyamishweri ya Kibare mu district ya Kamwenge. And we have successfully immobilized and captured the animal, and as we have done it very professionally. The animal is alive. We are monitoring its life parameters and making sure that the animal is alive. Government ntoreka na President Museveni abuyangeri akamwenge ryena tuyambamaza ishima aba TV West abandi abanyamakuru abatiyambireho ijanja z'amakuraga twokwe kibasukiho ari cyabacyabe Enjozeji yabaneremera kirenkumisha 2009 gashakwa Anthony Twine. Webare Anthony Twine twagumizamo na namakuru abebembezi mu district ya Bushenyi bakwatanise na nabebembezi abaca Bujimbisako basimire government abogaruka bakiya humushoro ogu Bank of Uganda yabire twirene ha ahariza sako okwetoro rihanga ryona. Ebi bigambirwa mu rukiko rwo kwendera umwaka ogw'2025 hamwe no kwanjurura ba memba babo amagoba ga shiringi miliyoni 221 no kwaba memba za Roni ezirigirire mu shiringi biliyoni 1 na miliyoni rukaga nshanjini 3. President Museveni akaba urukiko 2024 bikuzi ko kubanza ko mwako yagira ngo wave yaba batireho yaba bahire ku rw'M2017 y'imyaka 10 yabongera tumurahiye mushoro gwa 30% ubwo mushoro president akaje ngo sakuze babe bazirekire babeno bakora mbwena kabongera yakire kandi enda kutandika kushashuza umushoro sakoze income tax actually income tax mbwena gwo kuno mushoro guri exception ogukushashurwa financial institutions or tier 4 microfinance institutions konka president kuba mushikirire bamushoborera ngo na sakozi ngo hanoreba umushoro gwa Bank of Uganda yajata atubwira wa Bank of Uganda babene benda kutandika kushashuza abantu banje abayiterine no ma president na respecting abantu beterine yagira ata ubwo mushoro mbe muberekere mbanze mbyetegereza. Orukurura za sako zona mu district ya Bushenyi asimere cya Bujimbisako kandi ngo niyo sako yonka eryo mucyaro konka erukora amagoba garenjere sako washanga assets zabo zeyongire nangwa borgira amagoba ko kushanga assets zeyongire umanya ngo ejo sako eriyo negenda ki negendo misho so ekindi bakoziriho n'amagoba Ona shama gobana gogo tumugaba simira nangwa bityo nubaza ko riyo twa dividends mugume muri yo kaci ngo mbike ki erizo nyechakarengire ki ekutambire save amango gokora negatunguka negabika aba bino buhereza obugenderire okutungura omuntu wa hansi abutari cyaroni no kusanga umuntu tumuheza roni ari umuhinzi abaho kinga umwani kinga toke kinga amajani ibintu tusinga kinga muri cyabugingo bumenye territory so amuntu naiza abantu ndagura kafatariza ninga gura nk'ibishufite ko mu rutoki ninga fatariza amajani ninga fatariza y'umwani aiza tumuheza roni waheza kutunga roni ukatunga kizubo kafa ningo bire no shashura roni akubantuhereze myeza ya 24 wawika rwagati warugomagara genseje konko twire no shashuraje abi insurance nibakavaringa rone bire yasigara eka yawe te kuza kuteganisibwa abaho n'abaronzere abebembeza basya kandi bine ba members 1312 obwo barkwetebekanisa okwiguraho itajerisia omuro rwentuha amakuraga gashakwa Michael atwachire ahabwa TV West.
Webare Michael atwakire twakomeza muri amakuru abantu no baraburwa okurwana sendware zikuretwa oburufa nangwana no butamanywa okucendezo mu ijurano omarwaro hamwe na nenshohoza ya burikire ebigambirwe ahakucinga hurusisira rwe by'amagara orumazire ho ebiro bibiri umuri mu Kokoma mu district ya Ryantonde. sente nyinjo mukombe kamarwaro no kugura emibazi kandi obwe harimo ndware z'abantu bakubire ni betantara bakabura kurwara no kuzoma marwaro yenda kutera umuranga umuzungu najya ngo prevention is better than cure ariho ndwara ez'abantu bakubasha kwirinda ariho ndwara ezikurwumbundo omburufa for example indwara ezikurwumirire mibi ukashanga abantu numurye bintu numunywe bintu bimwanywa ate byo byonka bibaretera ki uburwire mwenye ndakutera umuranga abantu mwe n'abari umbande babaryo mwerinde mufe ahabyo kurya bimuri muza kurya na nebyo kunywa bimukunywa ebimwe tubikusana kunyibwa nabwo nyuma begwire hirwa reri area rengro health center yakana yabatura bashabire government okuchondoza habashaba fere Department of Health ekwatagane like me, when he says international, we talk about standards, international standards. Tulaventi, what are you getting to Murimuwe kwa kurambula, Simonya Yani? Mwogede. Which are we monitoring and evaluation? These clinics which are in the villages, they must be checked, especially the laboratories. Nedwali no tubashuwalinze tugenda kola enteekateeka tusobole okweka nedwali no nalyo tuteeka ku programu eyo whereby nalyo sobola okuyambibwako mu ngeri emu endala lisobole okuyamba abantu bafe kubanga liri ku kkubo kyangu Kokoma kifunye eddwaliro eddene bwe liti ate nga ligenda kukola ku ffeffe nnyini abataka ba mu Kokoma nga Ryantonde tubadde tulina ekizibu olwaddwaliro lyaffe eddene eryakasambya hospital olw'okubeera nga libadde lirina omujjuzo olw'okukozesebwa districts ez'enjawulo eddagala lyaffe lyonna nga balireeta wesanga nga ligenze mu madisitulikiti amalala abatura bakorisakira akakore k'obundi buheereza oburi kubateganisa omu kyanga kyabo kyetaaga ebintu bingi kubanga tukyazimba installinga machines era tukola gavumenti okulayira ddala nti etukwatirako tusobole okumaliriza abantu bafune obujjanjabi obulungi n'amashemererwa mingi konka ekizibu kyo tulina kireeka kintu kya Mukokoma n'obutagira amashanyarazi kandi turi haihi na Ryantonde kandi turi abatezi b'akaruru tukabura kutunga amashanyarazi mu kyanga iki mureba mu Mukokoma kurakurine murebe bizimbe bibiri aha byona konka tukatunga amashanyarazi Gashakwa Sandeke William Webare Sandeke William yokote nkuru muri kabare yarekura Valentino Agaba umunyamateka na nabandi umushanju bwa nyuma yo kusinga umushango ubwo kwita Karist Sande umunyabuzare owayisurwe myaka 2 nyuma Kote nkuru muri kabare bembira umuramuzi Justice Karol Ruwanga Semogerere yasingise government orubanja orubirenujunanwa umunyamateka Valentino Agaba nabandi umushanju mu mushango gwo kwita omuntu izoba High Court yagubinga ngo prosecution ningashi bachababa turaresire obujuizi oburi kumara judge nagira ngo bakaba bafojingiro obujuizi bwena nico cyarugamu okugubinga tutagire naha kwehozaho mwene insima family yanje bene ba sister banje Rahanga ni musima kugira ngo akoze ikintu cy'amani tari yanguzi cyane ni insima family yanje umukazi wanje n'abana Karist Sando kugambwa kuba yisirwe emyaka 2 nyuma akaba ari umukuru w'ishomero rya Nyakarembe Primary School kandi akituro mu makage omutumbe bagunago mu muhanda ninza ku twareji government omukoti ninga sho mu mateka kugira ngo yandiha ebintu biferirwe abo kuba nyine family nyina abana bakushoma nyina abantu bunandi kureberera okumara emyaka 2 omuchome mpine mushango gwena ferirwe bingi karuna ka evidence kono
state aketiraho kugira ngo at least justifying kugira ngo babatike umukoti kandi babahurize cyo kumenya stage kunogira ngo state yaba yina ko buzuzi bone buyatiraho kuko kwasi kugira ngo bakwataho bamba kwateka defense kugira ngo behozeho begambeho abo achika state kanegambe kinene cyabazuzi ba state kanagambe kinene cyo mu kigambo hoki kunganje manyisa ngo ubone byo agambe byo ndove by'ibishuba cyo kureba bana babatasi Justice Karol Ruwanga Semogerere omunsharamu ye yagira ngo utakureba mushango gwona aha abantu aba kandi abare kwirwa basimire ncamu ya koti wo mushango gwo abwo kurugira kushemererwa munonga kureba bande kura erizoba ne kusima munonga tine bugarukiro bwona bw'amashemererwa minji obusasi bwinji bwe imyaka yimarire mu cyumi ndenda ngo mazima mpababire umuntu wantesize mu kihome so government na nogo muntu wabakomise complainant bine kuri babaraha ubwiye no bamaze mu cyumi kurwa nk'ibabirine na package bakitagiye no damages amakuraga gashakwa Kate atuzarirwe kare we bare Kate atuzarirwe twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuraga andi Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugirenda kwa mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi Eina chama chayo muhute katochi niyeja mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil cooking oil for a tasty meal. To live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil. Second best to a mother's love. Mulwali Katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu sakweji etukolire byingi kandi nyonko omuntu kuko nabagambye ngo Reveranda mazima nkaza muri hamwe sente nagura mu motoka eji mukureba aha nazamu kandi oyishike sente ezo nabantu batihereza wa 2.5% when ni percent erungi eri affordable haza nakakana yiyonja na yamukanda ka sente nashomesaho abana banje akasente ningezeho kiha omusakweji enyambere naguza makasente kana nagira amajani mingi nyonyi nemiseri y'amajani mingi nko munyabuhweju nino mwani oguna hingire Igarabuhweju Tifa Masako Igabu eiziro kwera omukutungwire ntasiya yawe Shanja Butare Chamuhunga Bushenyi District ningo matajigitaga Buhweju na Kanunka branches omuri Buhweju District na Kagarama branch omuri Kagarama Town Council Ntungamo District Tera Noti Mushanju Munana Mukaga Noti 13 Not 2
Let your child's aviation dream come to reality with Uganda Aviation Academy. Uganda Aviation Academy invites applications for May 2026 intake for the following courses: flight operations and dispatch, airline cabin crew, airport operations, airline customer services, foundation in travel and tourism, cargo introductory courses, aviation security awareness, IATA, GDs, fares and ticketing, aviation management, quality security awareness, safety management, travel and tourism consultant, teaching and instructional techniques. We are certified by IATA and UCAA. Pick application forms from our offices: Kampala, Metropole House, 6th floor, Entebbe Road, or 0393 10 66 62. From our website www.ugandaaviationacademy.com or from this radio station reception. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies nka national diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science n'ingash IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomo gagona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba z'esimu 0772 96 90 Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Mwami, waza kurgaho yejekeho. Hona mazima nyewe nkabanda. Reba umusuru gwanje kugurukusha. Agarahanga taro cintatiro umusuru gw'ibicorogo. Buri kiri sacona nchitiremo. Murana kabumwe abazenyo nabo mukasheshe. Konka reba umusuru gwa murano rebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba. Hata bicho niyo byo bikuteze nduru no yabantameno mo yabawe bicori. Mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion. Taro muhinjo migandom arukweza atakoze jimusa cha crop champion. Umuhinji wen gose jimusa cha crop champion abashubuzi mucanje aha Joseph Farm Supplies aha Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 jimuset ni shango maduka gona omwihanga. Crop champion, the farmer's best choice. Kuruka yuko mukahumuro twagumizamo na nagacencuire ageshicwe keci abasaserodoti omwitware ryambara basimwa ahabwe mirumo eyubarukoro muza parishes barukuturamo okusimuku kwahebwayo ishabarisa owitware ryambara obuyabaye bembire mesa yo kasera majita ahari Nyamitanga Cathedral aho mu Rurembo rwambara. Misa y'amajuta ahari Nyamitanga Cathedral yayibemberwa ishabe Episcope utare ryambarara mbati bino mugisha kandi yayitabwamo abasaserodoti bo n'abitwareri abagaruka mibiragano byabo.
kwegesa kwe vika general w'itorero rya Mbarara yasima abasaserdoti abo kwije mu bwinji okweterana no murisa wabo nuko kubashaka gukoresa amajuta gahaserwa no bwegendeserezo bwo bijwire rukundo embabaze no mujinya rero ruhanga abone gusinga abantu be akabahamya akabakiza kandi akabeza twihanangizwa kozesa amajuta no bwegendesereza twijwire rukundo embabazi hamwe n'umujinya ekirije kumuriza abaterekanizibwe kurungi kandi abine ekishikano bw'edati okusigwa akumajuta yagira ngo miseji eshemerire kubizu sizobero batungireho saseredoti kandi yabashabo kuhama umuhereza bwabo munonga ibyakubasa kutuletera twatetuka umuhereza kwitu umubati kumera na mnongo mbwiro urukumanya ngo bwadukomo tuyishe kumukama wigesha aine mugisha nene manya mwinji kandi twamwijaho no kwekereza ukurimo kwinjiza kw'amazima ubuzima naija kutubanje ahakireho kubonesya omurisa noho yahera amajuta gabarwira umugisha umuntu wena oragasigwe umushagwa wo kwera umukizo usasukure kubona iminyangaro n'indwara zona umurisa yakora sawo kuhasarira amajuta gabaronde kugira ngo baragasigwa hamibero bagira umugisha kandi batunje mutumo rukwera agamajuta uyikirize gahumusha haza baronde baragasigwe bahamani ukugero bwenje n'imicubiri mungiye rugahariwe batyo betegereza kukiraho amakuru marungi ga Yesu Kristo mwana wawe na bwa nyuma umurisa yakora sawo kutabura amajuta ga kurizime rukwera ari kugatame magaju abasigwa mu mubiri bagasubwa mu mutima kandi bashemerere kujunwa ruhanga kuyamara kugatabura yagaho umugisha nuko kweta abasaserdoti be bakamushagatara harutare rukwera batyo bakagahasera ugaturanzemu amani ga mutima rukwera hamwe n'ubushobozi bwa Kristo wawe uwizina rukwera yakugire mwe ya Krisma Omubigambo bye ishabarisa yashomera bicarizo butumo bwa hiro wa papareo eyatwiro ku rwo mu kwezi kwa kabiri gambira ibintu bibiri cyo kubanza kwikiriza kwa mani icya kabiri abajulizi bayigana ayitire ogu yashaba bicirizo kuba abacurezi omubwiro bo bategerizo kuzoka ko mujuni nesande y'amabanga ebintu takucenga ngwahezeyo wenu utwiki musandeki amabanga g'ekereziya amabanga ga Kristo g'okufuna kwitu ngashururwa nabo kintu bashaba nishaba mukama murwera ayigure imitima yanyu ahabwa TV West and Aidan Bataringaya webare Aidan Bataringaya twagumiza mu namakuru umujekirwa wa Uganda umwihange rya Tanzania Kano Fred Mwesugwa yaranje rentebekanisa ezo kwiciriza abanya-Uganda okoze sendanga muntu zavensia babanu baza umwihanga rya Tanzania Kano Fred nazirangu entebe egenderiro kutungura by'emishuburo hagati y'amahanga gagombiri omujwekero wa Uganda muri Tanzania Kano Fred Mwesige yagambe bo byabanarebukaho mu kaciko k'ishengero k'enshonga zaheru akarukura Honorable Catherine na mwaka nabandi kandi kwabakurumwa abajwekero ba Uganda omahanga gatari gamwe na gamwe aba babanu babuza abajwekero ba Uganda omahanga gandi ahabwenche by'emshuburo y'abanya-Uganda n'ibicumbagira omahanga gbarkwebembera Tanzania ngo kwa musharu kukwija emisho letaho eta mateka ga Islamic protocols neza kugihaho so tuza kureba shukari zaituni zo muri Tanzania amategeko za Tanzania inyama za Tanzania industry products ibikombe cyesa zo muri Tanzania mwangu kwija wa budget omukubwa noku Kano Fred Mwesige yagamba hanshonga yendanga muntu z'abanya-Uganda okuzuri kwija kutanka koresubwa omwihanga lya Tanzania bwayima yo kongerwa mu technology wagerageranisa nezitwire ziroho za karizi okuzo muri Tanzania twakwinda kwikiriza karizi zo kushuma amasimuka ka passport konke kira hamiza abantu kugira ngo hati za ID zo gukora hati kwa hati insi nazo ni shuma computer akuba ibintu biri kwata muntu byone birungu
ntabwo icyo abatanzaniya banyaguke kurwa no kwa mukaga kwaho cyo kuzakurikiza ID zanyu kuyakuta kweswa mu Tanzania. Hona yasha abanya-Uganda okushomora ururimi rwa Kiswahili kibahwere okushubura amahanga ga East Africa. Bwemba bakusubugana bulungi mwino kwiga endimi ezibagatta. Bubura abantu twaga kusubira Bungereza batugize Bungereza. Abakusubira France bagera France. Naye kati bakusubira fena mu East Africa. Twino kugera Kiswahili. Gasha kwa Jimmy Muhumuza. Webare Jimmy Muhumuza we President Yoweri Museveni yasima Kabale University ahabwo kutungura ebyobwegese omuri Kabale. Ebi byagambwa aha mukoro ogwo kwemeka chancellor wo murundo gwa kabiri kandi obutumwa bwa president bwahebwayo omuhwezi we Jessica Arupo wabamujekire nkomujenyi mukuru. Canon Matthew Ruchikire yatongoza bwa nkamukuru wa Kabale University ahanyuma yo kutora n'umwebembezi wihanga muhero gw'umwaka guhwire ogwe-2025. Omuhwezi wa mukuru w'ihanga retired Major Jessica Arupo orekire President Museveni omubugambe byasimira University ya Kabale ahabwo kweyerekanga yo mugasho omukwegesa abantu mu bya science ebyoburambuzi hamwe n'ebya technology. Adzira ngo entunguka ya university egi neyetonga munongo mu kutungura emyuga y'abantu no kutungura ihanga. I have noted from his report that many achievements have been reached during his tenure. I thank you for your service to the country, not only at Kabale University, but also in the different capacities, i.e. in the academia, in politics, etc. Kabale University continues to make a significant contribution to the development of the human resources in Uganda. The university has distinguished itself by providing professional training in priority areas such as science education, agriculture, engineering, tourism, information technology, etc. The growth is propelled by the necessity of producing graduates with the requisite skills and competencies to address societal needs. Chancellor Chikire asimira abo kurondwa nka chancellor kandi araganise kugumiza muna akora ha bintu by'umwebembezi w'wira yakozire kandi asemeye President Museveni ahabo bwebembezi bwo buri kugumizamo kandi agambira hantaro za NRA nkentaro zo mutano muri Africa. I see Kabale University emerging and developing as the leading institution among the universities in this part of the Great Lakes region, including Rwanda, DRC, Congo, and even Tanzania. I intend to discuss and to develop this idea with the university leadership so that we can prepare a comprehensive proposal to government with the aim of securing resources to operationalize this challenge. Oriyo muhwezi wa chancellor habwa university egi ashoborire ngo bagezaho munonga omukisyo buhereze mu ihango mu yobwegese. From your profile, sir, you have enjoyed community roots reflecting vision, sacrifice, and identity. This relates well with the vision of the founders of Kabale University. Your public service and national responsibilities augur well with the mandate of the public university which you will now steer ahead. We also believe that your entrepreneurial experience and interests will spill over to the university community. Ashoborire kubine bimwe habizube biri kubateganisa ebiri kwetengwa korwaho nuko byo buhereza bugendo mu misho. I hope you have taken many of those pictures. Total development budget line is still meager. In addition, the presidential pledges of 2016 of 70
47 billion are yet to be fulfilled. Despite the above, we have over the past 5 years achieved several key infrastructures. We have 2 buildings across up on the hill which we have completed. Omukoro gwo gushyirwaho abantu binji abarimwe abebembezi b'amadini hamwe n'abandi binji gashakwa Nelson Ahimbisubwe. Nelson Ahimbisubwe makuru agebyemizano timu y'ompira gw'ebigere eyitendekere rya St Lawrence University erizoba yasinge ya Ndege University na goals 3 ahari 0 okurabaho okuzomu semi finals z'empaka eza University League. St Lawrence hati yayegita ahari Mutesa Royal hamwe na Kampala University zo ezaherze kurabaho. In the first leg, Sharafa Muchibi rising highest to head home the ball. Another cross in the box and it's headed in the back of the net. Julius Kalanda finally. Ivan Sentongo ball in the box looking for. Oh, the goalkeeper misses that one, and that is the second goal. Julius Kalanda on the double. And now they have a free kick. Another opportunity for Semanda to deliver. Hopefully Kalanda can get his hat-trick. Semanda into the box, and that is kare makuru agandaga byemizano timu z'amashomeri 16 nizo zarangirirwe okuzukwija kujwekera Mbarara City omumpaka z'ompira gw'ebigere abw'amashomero ga senior omuchanga echa Ankole. Empakezi nizija kuhindura ahari Ibanda PTC omu district ya Ibanda okutandikana n'urwa kashatu rw'esande rwija mpaka ku 2019. Timu ezi 16 z'umunana zaboja na munana zabishye zirangirirwe bwa nyuma yo gukora kurunje mu mpaka z'amashomero ga senior ya Mbarara City ezihendire nyimwe yabazi. Gabaire mengi muno hamno obusagiki obwabegesa beto butubere tuyi wike yerukwiza ekiro kya kasatu tuza kuba tugenda Ibanda participatinga omu competitions ezitwayongeraho ezo mishe za regionals. Atwina amashemerero wagamani munonga abwo kwangura iki kikope cya City kandi tucangwira umurundo gwo kubanza competition zibizere too stiff konka turwanire munonga kandi tuzane na timu zinunji munonga konka maybe we are lucky or we had some exceptional tactics that we used. Ezabikize bembirwe Mbarara City basingire ikikope cyo murundo rwabo gwo kubanza kandi rizoba bacanjora abakuru bishemero mutongore ubwo bagomeze ngo bazibanda kurwanira umwanya gwo kuzahazihanga. Let's go. Aganda kuri Muranda bashyikira finals Maryhill, St Mary's, St Elizabeth, Mbarara Ame, Kitagata hamwe na St Anne's. Timu z'abojo zoze bembirwe Mbarara Ame boarding school abagarukine kikope cyo bwa nyuma yo kusinga ya Ntare School mu kusimurana za penalty kandi Ntare School, Weldon School, Nyamitanga, Mbarara High School, Gracious, Global hamwe na Mbarara SS nazo zirabereho kwetabo muzankore ziri kuza kubibanda. Kamaranga kuyatwihire betandikire training fata kom chumro kiza 2 weeks aliye cyane kitaka mu Ntare School onka nsima na master wita butereza chance to aiko atandikire hona dino muntabe na twiceteza mu kwasana kutanaka nazo ni bakaba takumangu twasakora isikopecho onka abamani minje kutukozise indatu twabasa kufika final ya district. Timu kurugoma districts 13 nzo zarayetera ndahari Ibanda PTC kandi ezimpaka naza kutandika neza bishiki dere zije zihendere neza boje abwa TV West and Aloysius Byamukama. Webare Aloysius Byamukama agwo nugo makuru agacencuire agutwa kurundanira izoberi kandi agutwa basa kusyaho wabanaga kusende Elias Ritugusamwe na Sande Brian worumo rwobonero itondwendezo kurara kuronje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN.
MTN voice bundles. Call all networks. Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ekiri kurataho